nasa nabi tayo makane anta ku amam sola maka adam pengengi tau ke pura maja ati nakidi ya ro pak katong katoje tu tau nasolangi metoje ati iya nasolangi ati meto di bisangi makane di meto gak kapan na fikiri kero makana tersinggung tahu we masulang ati na tahu di gak na fikiri kero justru ya naro iya na bapak dan ibu iya ku mapatilang ada ati na biasa na birang ada fatuna akan ako iya mbok agar iya mbok benengeng kawat isangat ku makana ijallo mita na mati na ujallo mo mo kaji jallo ku mati aro batina maksana batina ya ro resisi ini rumah fadilah ada atina nya batina mah fadilah ada atina bahkan hadiri sidang jamaah mika tahu agan ako cocok itu keren maka lampir ngumur ki iya kuya yolo mati ko lemek kak iya kuya yolo iya kuya yolo mati yang lemek kok pokoknya iya kuat tinggi aku bisa rumudin pula ta'ala atau apa sinolongan ku aja lalo nah pak aja lalo iya kuat tinggi ipasilolongan kulino pasilolongan memang nih nasabak makai liwat tuh resa aku suruh mundin punglatalang kemana tilu patau mapamulan ini tak adang iya nah turun na juga koro aku pada masa rafadina gaga aju-aju deh gaga tanaman mesam di bawah ekor kuburan di kamar lino adin saja tabung keramana di sana kuburan na tumelo na mapasilolongan tulle mo pa na mapasilolongan kira-kira na mapamulan ini tak ada kemana di rumah tahu sampai manusia terakhir tulle mo pa mapasilolongan justru nulit melo kita masurugan tapi eloni makka jage nata masurugan sisa mani nakka aja nata masurugan natapa napa ya sita ko pengonran nasurugan aja lo aja saja utama makanya lagi mau cakap tama nah loka tamu surugan ya nasade engkaro tahu pura mondro kulino pura waktu mu garek mondro kulino pura na batiri ati mu nade